Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kwezi watukufu andalingan bishirani khair malan kaundo mlio arumazi sanata za dunia watukufu kama kawaida ikawa nyuo no kansu jaban juma utsangaza fikira zatu arumali bangwelino skwalelo nutifa taratibu amande zambishi hao nitsange babi ya fikira yangu ngamjenji ambabi bandhi ya wanandungu ikawa tikati waono su video na iwana ya fanshiha amara mwadu ya jarfanshiha amara bili ya ujaya ya kaumu mraka unokana mraka ujate sama ngabo donji ya rumaila mbalbale kaundo ulio wana komori hadi mroho ubani ya unesawaza fikira zahe usu ya siyase kaundo handungo donio miuza banadi okana bengwa si uwinjini watu kabatuta wa ya kensi ya fikiri hau shandu kair kensi jumo todea na ulapiza gamono hama geladmurke hashiri rambuwe ya ukaya ngabo wandu hata pakada baha watu shinda wadiriki la namna ya kisiasa na la namna humwendo kaundo wenda uwenzi juu mmono kana wafanya eleksio bana wamba wabiri wizi ndeli wamba ngodo afa taratibu yokana watsanganyihe ili watoweze tabu zilowenzi juu watowe wanukondo dhulumu yenzi watowe nyandugo zinjika wakawezamba mmono kwa nadamu wao wajirende ukana wanyanya wanzani wende hata waonesa ukana kawanora shahavoti na o ema kaulu yayo ngo wazima njanga mbonao kana ngwatola nauze siriza hao wikaja soma woi hasoma ndahubi vanu karnaho da mavoti woi garjo heda har mavoti woi balbala wale kaundo ambao zirunga senda ombi garjo to wa secret vanu garjo haba zirungo za hanyu vanu jao okomori kela de mwandu welewe ejo kana wanzo hebanu ya demru wala pize mru au yana demru nyama yambe sha kabla ne jabor de babe suje hiyo wanzo makini shebambi wanama kangame harwensi inu wakati ngamundo wandu wa garde video wa deziwa lokawadezwa mjini hao au wanjilwa au wangwaja wazigarde mtsomba mfano leo tsipasha gari ngamdano lesa video ya mwanya surungo banu ya makaulu ya yamba hahansuka na haina saya yemru ya jwa sulima sijubanu ndaye haundaye ikamtsona hadisa madizo abangamonoka kasarma siasa makaulu ya mbishi hao banu haina wakata robabu hao emenji ya wandu kaundo jitekelezao sipia kamtsuo no kana kartunda tamba faida ambazo ngo hizo bengwa ngabo ambao kana watwaniado kana mrujo utsaho watwani yani kakawono zile kaundo ya tsahao shezorongo zakati hao kweli wandu wadungana shatsido kana heni mravure mbali heni mrambe fikira he mbali heni mrajare jese mwanya dingoni heni mrajambe chao alafungo jwe shamrambe kana yewe bona ukaga bomsaja jaharu mopande huo koma wewe ndo walunge alimamwazali juzi banu ngamuri ali parisa rilarma omji wa batsa baingari si hao ngamuri anozisa kana yesa bari udungao ye mwaida ula nongono kanguru dhulumu ngeja yewe si ibobadili wanindo upando magaya ibobadilwa ni mwanadamu yeungono kana wala wambao sinunga zendo nai yetomaya ya huwa nadamu ngio ndaba haunga mwana ukaitoma huwa nadamu ngio ndaba yokana ngar aminio kwa nadamu anu undu ajuko jawalekezansi no nadamu warumishiha armensi waraba makalima menji waraba jao wambija kamwanao heli wali
uingarendao uikartsuhenda maudu zefatija zireu bandhi hawende ehengo wajokandu hindri wakati huo wajoka bazima tena watsanganyihe wambebana zirunga zilisonai yabo mkomori ngwele wandasi iho ndo wanungo nzwari behenda hu wanadamu ikaundu ahima wabaukana imwaida ula mwandusanai yabo mrugono kana haula ushashi maharakanura wana ruwafanya siasa rumensino mrugono kaba tumfanyisha siasa shaunu mjoneso na utungu na heni mronesizo nzao yambe shansu amini ukana gabu mwana mkomori ularumwensi inu udungo ze direkte zinu au yeshi hamwensi inu ukubalukanga botoma ya dhamana uremwe imweda ula ka wonde jukoja shanje panongo arumwensi inu gasibangano nao leo wandu ambao kensinge jendao ensike tu jenda sinere chilili ya jendao kaka so mijini hatunga mwanao mono juzi mwanamshe habanu ya safihi Bengwa hajahe yangu mukana balaka takambebe majovie pia shakamba mwana mmemzima yokangunu konai na jamna jana jao na mwangalio komoro bano ya waswili na hiyo ketua sulishi wa papa na madabala nemu waheda ula au ketua sulishi wa papa na madabala ne serikali shande emijihatu kabati madhamana kabati mruono haya idaraja nsi hatu ya wasuli bana basainu kabati mwanada muono haya awashashi wa Mwenyezi Mungu yawa tsungu wa awashashi wa uno banu yokango biroba hanu wakati wakakwa ruwa dhani wono hafili hana hayasa au wanru hafili hana msajaja wa awashashi ndo anjao msirini wa swali na haina samra swali ya swali yonde sa mwanada mwakoka na imani yani mwanada mkweka swali kitaparo shido kana imani na hiyo yanu tendewa kana imani rangu ngewa ndo wajaba kansi wa janza hawa ndo fikiri maisha kasarumenti yinu ngaruwa nao zirugeli zendao bando anyasi walobo nze wababu hao watosuru plus wao na heli nsieda hao yende mani kaonga mjoke umre mahiyo mwono za leo video yala wayo kana mji fulani mkana mjoroha yende yalo le mahala paka hansi mapesa na jao yega mwana kao yorogo ya serikali yabo ensingo ya sulonda yabo mrugwele ukanga si 2023 rijuhe mchibano rambe kana ketula di mumana mahunu mjine dalole mala fulani ukangulolo mala fungulolo ni mtu fulani lazima atoe pesa iwo mwono dao wakati wajo karanzile telefoni zijanga simji mzima yako johamba yokanga sarumani sinzima kasarumwe isiwe nzima rodoni kana kondisio zenemna hiyo yabonga mwana ukana izo za serikali yendele namna humwendo kwa mwendo anuko to amri namna wanzao na hiyo hali waka mila na nsiba waka mkonsi wakimila na adana mila yoke jaka ukiri mji watu wabajao yola dhima ke le kaulu wajuka da warange desizoro mwako mori kamili kebala yensi yaki hao wari nrazi wabaza nguzinga jukiri mzive bahanu shaka monao kana bahayuno mjingo tungojuha urenge desizo artoba mfano geitsara hatunu rilekezo kana tsara hatunu yawe kapitali hatu nsujini yabonga wadunga ngawejao harimwela namna humhanyiso waheyo kana leoborlo banu lotsara mjini yabori toomba hirubanu lefumvola mwadolulu kwa nsujini ila tidokana warwa kensi wadu hanyisa ziru chenendo kana waonesokana bangabo inu hama serikali yabo mjibala konocho juha leo hansambu wabtida warenge desizo ya kimilana nsi ya ukahamba balala rwa jeshiyo yakita kokirani shabo desizo namna hiyo vale hadisiziwa nensi yae omji ula ngewe itobonze abaina mrungu wazwanzao eni mrungu fanyezo anzao izo pia kola demu nyinyi mraule kiyo msahau nuko za husu mendeleo ya kisiasa na mendeleo ya kinsi mwele ukana yensi uyo haini mrungu tovura mbali yabo izuzo reje ije dele namna ukawa ruelewe
engela zimuzi zanungoriza mbabano randi sendava engela zimuri rekebe shendava ngejerere jai harma siasa shanga mwana wata omijinu wa rolomunu pia kutswenda bahanu sha siasa vubulwa shawon Bakari mwanongo za kibatani na mdungano ko mnungwele wakana nsi uyo ishanje eni mri akansi atulizana ya tujabana yafanya mashuhudi bahiendeza yatulizana kansi yaona omwendo yaona wensi heliendao bimwanadamu wae ngonokana yejo jahadisa noko zaki unjiarwe siasa directe ujele ukana banamchola hasara kanga modao ukaya wanruka na toa hini mru hini mwanadamu uyeshi ya handani kaina fikira au yena upezo macho yeka furahi sahunda merure hala shayo furahi weyalale wajuka hunda maudu sisi usikitifurulonu wo nduka garona kwa omwendo ulo banu na wala magoma ne kaundo ambao kensininga dona hii usikitifuka nsibu hauju kati wanadamu wakansi wele wausha zila faida nafsi anga ziru hao haku ngazitongezao kwa twele wana ngazitongezao amrungu onokana unumhabilio shamdu kasuyele ukana banunga wanadamu kongo wanao kensi inu iladi mwekeja hatajao kati parti ya funga si wanu washiro wanja mjini mruano ka weidwa maana uono ka gabotabu haunga bojao wajuanza maudu zenongozila wazibadili izo kwa tushinda shawende wakansi harumana nongo kwa kibatani za wende fayede famu wende mjini ndo hime warakio wende mahala fulani ndo ambeba nsambi alorko wanungo na peso kana kale ungaromba mwinge muyi shawala madhamana washinde wa kunsanya wandu harumwe miji hatu yinu mruana wanwana damu ko wanungwa welewao wanungwa na toma yao gese ile jirdu katira babanga na murikeja sho wanadamu wao pia mwaonao alimuhaji ngo hunu ze razida ngo hunu wenda Facebook FM wende le morone ndaka sababua sho twandu wajo shida wanja hamwa mjibano wahundre wandu yoka waketi wa warongoze wandu wala woishilie ngerje ndo kana tomaya sila Facebook ni mndugu joba na rongo salamu na mtukufu kiki maweni amjoba tsirongo mndu fulana haba na rongo ulamba chao letengo la Facebook li nilisibe lo mndu wali kwa yaliwasao yokabanuka bwandu banu chao sha eni mrabwe telefoni wakati mndugu njio yaone baro kwa shamba rongo jumni kana faida au yatse ba shao kana banura zida wayafanya direct ya habari za komori yangaliwa na 10,000 au 20,000 ikabala mrake na tomakana wanonu wanzi wao sevrenga bazetabu ikao mrunguzi wono au ngarizie shio sha yezo jikozi shanjendo do yuliyo oka wanu ambao wanzo watoe tabu ani tomangyo hushashika otu warajuko shida tabu bano hata na mwene wanyi nyondo mlo yabo mwene heli wasafili anao yao wala mtu hasafi mwanyanya wala babalola ndia bajao wala babalahuri wala kuja soma wala karna hoda mvoto wala magarjo henda kabati mwelewano harumondu wano wajisafihi wao wajidhulumu wao wajaba saibu kartujo bana joribe yokana mru ikakweli wanadamu wanu wafanyo siasa kakweli wanadamu wanu wele wao wajoja mijini banu watsanganye wanu wa hili hawandu watsami waremwa koti wakati leo bwaje tsandraya maudu ambwango mbeni leo ambwango mbajini kwa tushinda sha wakati Facebook yabo ni mrulo manga uono kana bafanshia video yokana wandu wanu warema wezi mmono letengo lila mti aminukana bala letengo lila letengo waloni ilo kwa tinilo ukaranzi wele wao kana ila namna homwendo ne namna humdunga no relonuo harumentino kwa tushilo metrize ukahunu eni mungu fanywezo ya zao mwana tazende zinjamwe michi decision ngazire ngwao na kadha omwendo uo kutushilo urambuwa
ila namna wanadamu waishio ya wanadamu amanda wao kwa nao shinda wajebahanu wapare wanruwaili ngo pare wanruwaili wawambie nonro hanyisi zenongozi dabanyiha no lo sababu zenongo hizo da wanadamu wanu ambango wenji wambao ngabo tabu harumwensi kahadana ndani lazimu wakensi wahense minjela lazimu wanruwake na mdungano wa shikomori rambu wao wanruwa stahilane wanruwa hifadho wana wanruwa towe umsajaja ulu harume mijinu wanruwa ketsi haukweli gesela wanruwa ketsi wailewe kama ngabo nungu fulani ata fulani wanensi ngende soho jao wangabo dhulumifu fulani banungabo kadha gesela wanruwa shide wailewe shautsi wanruko ngwajulao wanundrazi shawa hansi bamvi hao karjo dar mafoti kwa tsajo kanungo wanono kwa tutsajwe tabu zinono wanu kwa tutsa wajuo ula namna hemiji ya kansi ila namna ya tabu ila namna ya proje ila namna kayo ndiheri mrako ufanye kama nzi mrunji ya afawe jajaza election mrajadu hashirishwa na Adamu haduanga lemiji kama lan fulani kwa tabi hao kwa tina pare banuma lan fulani kwa tina palashio banuma lan fulani ngwa ujao ani watunde zila tabu za wanadamu juma ukawa rokensi haufikiri mahadisi namna ajao unajoshida unasoliswa hizo ngo hizo baada hapo yabweni manale mjoka wanono mafanya siasa ukawa wanadamu kongwa ile wao ile namna ho wanadamu waishio ngwa wanao tabu zinono wanadamu ngwa wanao namna ya ule vino no watoto wangami yao na jeno jo kwa hunzao unde solisio avara wejaja warenga yes abantu kwa tuelewa shonada mkuu hata kwa tu maîtriser ila namna hemiji ya tuele yendao kwa tujua zetabu zinji zularo mamiji kwa tujua ile wanru waliyo shonada mwa kansi Facebook mimi alimhaji ngamre mwezi abo hundu wanru mimi ndo bi ngamre mwezi abo hundu wanru rikansi ngatsugoba abu hapa Facebook hiyo tinu mrielewa ukana hiyo toma ya dhama na wambunga madhamana waende sawa nsino nani yabo usikitifu wala dimari welewero swarulo monze yokana leonga mwisho wanu ambao kana banundo bi alimhaji kaga wana wanu balonro yalona onda ho hawana nzikano shida jana ruwa tsami asibabu ndo mwendo wa mgubanyo na ule namna humbadili hawa na mwendo ulormensinu kana shida honda wanruwa yili bahati kado subuta bwe hanyo yambe mrumu mjini hao kaka mutawa unjilio kaka kaja hubambara ya mtayo yode system ilo bano wanruwa upi arazida kaja jo shinda semoroni ya pare wanruwa sanu haila namna ho mwendo ne system ya maisha ilo harmensinu ya shinde honda wanruwa yili ya warongoze ngewambe wajewa mwishie ya mungu profita mweze Facebook hasafihi ila ndemane kawanru wao ngwanja umo biro halafu wala ikaongo sisi roba nzima rwana wambana yinu rijone harma biro arone hana mrosirkali rundu wanwado tapala balangari ni yao waduwa sakana wo wajao banu wambawe sinunga ndwendai wadao mhodaula wondu warango mafurabure wondu wahimili awani kwa ozimu harumwensi inu gori haumo biro kwa hadisio yabale mtishangai kamisha wanroba garjoda mavoti kwa wanro hadisio wanro kongo ntuwa baibu nekena ukiri leo riwonezi system hizo ribaeza hanywa rijerkar makufuru na mdezano na mlapizano nezo karizienshio zango hizo wanru wao kaondo ambao ngwarema mwadaula ngo kinyume na uinjini wa hao drabo zongo za drabo landu kongo tapalao wanzo yesi bangi hao wanzo waparo wani kwamba za posto haila namna hama yesha no mtapalo hali haramet sinu ralishihu izoko ushirawe weziona navalo eriwo hulaja ralishihu hapa sayinu haramet sinu gizwa bara lijana wekana ralishihu
uroha ulumberbala udantoreje ya hisa maisha ya heya maisha la mtsi rongo zijibadili harumensino wege ikale umre dakati Faransa fanya mahakume hau mjuma yao ngure ngweshe twasha heya tiukana Komori ya Iran sibanu ya kawaida Faransa yode helilio mrunele wendro warugo ishoshi zungundro armantsinu eni mrunezani ni systemu hiyo kabatsi mrujo jabanu ya jeka hargu koshida pare wangabi hawangabi no kelo kiri kwa Komori ile ukana walandu warumaru mentsinu warengase maliza entsinu wajabaho watsona ezi watso hanza wajulie owa Komori ila namna hema yaisha ya huwa Komori yabona mwele wendro kana yende bana mwanao kana ngamjoba bwe hata Ahmed Baruani karsono ondro haho yalona onda uno shabala imoroni shakatsina wandu arasida yujida ikemoru yemoroni yengure mwe daula wimru wa siasa tondwa haho yalona onda wondo alobanu waondo alobanu waisho banu kwa tina wandu kujambala waru hawadu waisho manga yokari wareme telefoni yani mjomba kutosha hau owasano wasaya walobonze wapare mjini hao kana mjuhe ani waone sonro hao kwa tina hata mdu mzima atefami za hao msuaminu kawa jokubali aba siasa ngiyo nziro arumansi yenu halibra kujuha yeni kiwapato hauyetendea parti banu ya jamjini ya wenja malahoni yamba na mjerenda mabunjili nsu aminu kana ngabo mru ya josubu tabahende bedaho ya wambo kana kasina bunjilo maudu parti fulani arumansi yenu wakatulonu yona mna ya ubamacho wala dunga bakana na nzoru wanro hanyu walokana wotso wanrojushida waonde wanroaili harumwensi inu wakatulonu wabasainu kwa nafshida waonde wanroaili betokana rikabanu wanrodo fanya mjoneso wanro profite warulabaza telefoni zinu mrajabe makaulu yahe wake wanruwa yeshie wake wanruwa de wake wanruwa kubani wake wanruwa one watsehe sharugo za wanru hususiasa yomrilele wenu kana wanru warema awe mwe daula wanu ti wanru wajushida wabale wanru waili maudu okaya tartibu ya kisistemu ya ubalia ranzo mwando waibala nai muti ekawa nandale muko wambao kawa Komori kwa tabi hao jana na leo ikola dhimu makatiala ya hizi eleksyon wa amini mrumzima wa muamini waka yedho amana ya tendeze rongo kwa jashida waji amini na banu haina rongo manadamu ya tuji amini wae ya weka shidu amini mrumrajina edu banu mimi nakazani viramu suala yinu wanu ambao kana wale urazida hajuha bajau badazida hambaka batsi voti banu bandhi hao ngwanza wenda ruma voti bandhi hao ngona ukana balo amba kardaru voti wala nafiki bahondo aswa nafiki banu chao na mwele ukana yawende lugo shakana omzinga upasuha yabo wanada mwanu rawanu ambaka rado haruma voti rawanu ambaka rasoda ruma voti yani wakati huo wasawa tsambaliana kwa anoshida wala mene hata mru mzima ya kedao kujambari wende haruma voti wala wamba wendao waunde mru mzima wadunge wakana leo hizo mrudungu haswarafa hafikira hamakaulu hazitendwa kisiasa mrazifanya umijini kwa sufanya siasa yazitendwa hau makaulu hauko jamba hutsanya rwaili mria santokana balubo borwetsandaya wanruanu hutsanya rwaili uje shamrabo kana shon rongo adungwao enye kama nao makaulu yambilo hao yambisha hao wakati kwa kofede famu nyumeni banu wakashezani nyumeni banu kwa mijini dobe ya wadunga
na watoja mjini wajedahoni wambe kwa tsahoru 20 wawambie zila tabu ambongo wasionao wawambie zifikire kaundo wafikirio wawambie namne kawa hunde waaminifu maudu kana mshinda kwa noja mahala hunu wahunde mrawa pare au kwa tuji amini yaboka wa aminilwa hau amini wanu yo hadisi andabu wenge kamnungono kana leo ngwambo yeopoza ngebonze gula pizo ngudeyo ngwambo jao mana yamu shanga mjukara hanza zike rasmi rielewane rorondo ka zelaifu zinu kizona ajali bami minga mina ruwatimizi waruwane na kaminao wanonesa video wazigarde yabo mrinele ukana raili sari roha kangabo chao warendwa ruma bibi ngabo chao walapiza wandu banu ngabo chao warengo mwanadamu wa mrende zinyama ngabo chao zopia zikalite zopia kaziparano banu na unjini wa wandu wao garujunda ubonze rado jukana ensinu ishanje kodungano na mndu tikamanga tikautoa tikautia video yabo ngami hunu nsudungana mina negociatori nsudungana mina diriseni vanune dao nsudungana mina telako vanune dao nsudungana na mruwaezi vanune dao shanga mjihundo kama mdwa miche wakatinga mwanzo nrohe mdwa miche wakatinga mrego taksi yabo tujwa wala tipasha mina bani mratijajita mwazifungo mrajire mezi kabaya baitinu ibadili ujojo jabalu renge taxi wambe ngondo wale brochette au ngondo la pitali wa emrola ya urambuwe haupasha wena mruko humdea haupasha wena mruko hudambaba hae haupasha wena mruko hudo mjini hao ya ujuru huonziani hula na hiyo ya botu watoni ya shelea ratwa baba ntsulwa hensi hulwa bwada hulwa ya watu zanrada au hulwaya wapasheo ratwa bakana wotwania kwa watu watwania abo ukale umruhimilia wandu wafanya siasa mruhimilia wandu waloba zima mruhimilia wandu wajita mruhimilia wandu ko washindwa humsanya wandu mrono kana kweli wanadamu wa aminu wandu ngabo jao sheka de namna hiyo yoka mrele okana kamjoka manga nide lapize ninje mjiwa wanu na bezono no maswila ikebala zibiri siwene swa video za timizinda mrina jibuwe mrina bena wasigarde mrina be kama tushena ndene rongo unuwasuya kimunyanya waheza video zinu karudenda mbano ngari komao wanu banu ikao garendo hatare njiwa za hao no baba hao na njia mijibano basede mahala maudu baba si wako mori emnati watu mtiti ngarambula nao ngarizunguli yao maudu mnukujola wa manga ya jehunu maudu mraja hunu mruha wa mrubure buroha mwono mabeja wa jarmensinu wasi harmensinu ikawa hule ukanale umwone razidana amegbarwani na wala shiobano kewundu atende mabeja baheswa bahanu wanyanya wakodi mwoni mwao watotende wao mono kawanja pirizo wahundu bahati wachoha wenzao kwa ja unapatabu huyo nusu yokani manadamu yelewe yoka ulando wakati mriakola dimu yao nokana ngabo mawatwania harumwensi inu ulano wakati mdu yakauladimu yao nukana vanue nchi inu giwe na madhamane kao wahimi konyo nzima haushida watu mwe daula na barnama jina jao imana watu subuti wanunge mabeja dukaina unumdunga notona barnamaji shainu namna ya kiyo yokawa pambazezi maudu waje wahime wasinganie mranjie ya balensi namna yanzao mgeze director zinu karele wakana ila namna kimfanyo siasa harumwe zinu do shida mria tunde la namna homwendo wahemiji hatu
dushinda mriana muo namna homwendo wahemiji hatu no namna homwendo hensi yendendao mriake tajuzi seke iban la razida fanya video habari za komori banu hata razida habala wanga Ahmed Barwani na wanu waende ndahubi wahundu wanga shabale mana mwona wale faide famua katinge tsanganyao wanangu warumia kuzuka parti jua na jao wahimi wonsi pia na jao shaka basi namna ikanga mwana ukana razila himie parti hai ne maana wakada watsanganyi wamekwa kwa bazima ila namna yanza wa karma sitara ila namna wa karma sitara yokikawa dwanzani mraba kamwe parti yahe watojo kaseho wakati jujuna wanratsano awajunda rukume wono kana nandira tsakanyihe rirumie idini nzima iselewa nadamu wajono kama siwenji owenji dwa tsonze mwahe daula mwanawe parti sersewiyo ngwashilongo afanya kongrea ngwafanya urongo ngamwenao kawajaza hata ilande parti nzima yono nesa ukana ye parti sersengiyo na mvu na huyo parti nzima wandu warongo wamenya se parti za hao wenda watsanganyi haukana wahimewa wanene ne parti serse wanenezi basi kabla tamwangalie mrungu wono ya ukaya wanu ngo wenji wanu walo parti nzima ya ngao ngabo wandu wahima waono nao basi wanu ndo walo wenji wanu ambao wenji wamenyeze parti ndo tsanganya bazima kama wali walio ingwanga kutushidwa rabuwa wakaze parti ziba kama parti kume alafu zeno ngozi baki hunu ngazija basi iwonga tukoro mensija nwensi ensi ya komoriyo mwali nzuwani ngazija nelete kweli nula razida na wanu pia wanangoma warema hunu izo zitsobake ngazija yabo kazi jamwa voti na rutwambaba wa jamwa voti wajuko voto nimba ani emnategolonga zija ikawamba kwa tita korwa alimamazalia baki yabo wahundu wadoezo kama baki nzuwani ya siasa hao wambao ezenguzinga zendonai wangu wasungo fikiri angazija bahi zetabu wambao kasirema wenzi wangu wasungo fikiri angazija bahi wadoeza mwali zabarotu shidoka wakana wanu mwali hauenda mwali hawakano wanru hau mwali mwawaona hawakana wanru hau wanzuwani rawaona shabasa nuko pia zibaki moroni yabu yu alama ukaya ngaroma hiyo ya bure ani uwaremao waroma hiyo ya bure yokeka kwa churama hiyo ya bure wahima faida famu warongoa watsaganya ndumengo warujana waruma janama ili rijorni riba internet banu riparse balan zuani ngona ruma janama riparse mwali ngona rujana ya kumra jole ukana wanru wafanya siasa wakumuri ngwawele wao ngabo confiance no amina ani ngabo confiance ya wanu bese maudu karno na ramavoti letengora lona nzuani letengora lona mwali letengora raliwa na gazija kweli maudu jokiri emoida bularo shimane mhoida bulalo tranquili ngonokana zembana ziwano banu zikatsi faransa na gazija banu yabo yona mnikao manadamu ngonoka watu wana wa siasa ndo banu zenguzinza waswili mwana wa zijirio ukana razida muhimu hamba jao paske razida kutapalo ngwelewa ila namna homwendo ila namna nsilio kan mitsina ushida jena wandu waili minsina mru yaba msole kiri nwatandi etikeronda mavoti naoneka besele kiyo lilira obanu wakomori kwa jukandami wani milie au wajue wambekana narutwali mamazali ndo banu yeye ya fikiri au wafikirio ukana ila namna kisiasa kwa tuifanya kwa tuifanya kwa tini hiyo kwa tina nadamu wa milikio na manu siasa yo lazima umiliki wanadamu wa ukonfie uone kama zina mbao ngamina wanu kama njoo habari garisanganyi hao garitao video wanungu wao nao yabe sede za jodo shangaze mwaenda ula ka razida mwenda arongo wa habari za komori shango uono wanru hahe
Garuona wandu warazida, garuona wandu Ahmed Barwani, garuona wandu wa Metro Larif, garuona wandu wa mzee wa Mjomba Tutosha, garuona wandu wa Hassan Hamad, garuona wandu wa Domi Tawano. Henu sikunga kwa tau video van wedonesezi vironai wambe namna sijokai abujibese jumshagaza kena uhara ukekakaruda mavoti wanadamu wanu bese kwa jonto shengono ile dosokana ribebanu riparisera sida ende abagusiwa ya mbezo no masula leo ya mbe karudo hunu wewe ya jambe karudo hunu wewe ya jambe kujasoma ensinu ketina bezo mrajado fungwa diploma za doktorana jao ngona ngwanzao mrujo shida beleberna maji ya sedensi inu na hizo ladhimu ke ebisomo warwirema obanu wayandise ubala walaya umijini hao wawanenu uchafu wawanenu levi wahowana wawanene zila tartibumi wanwareje harmo namna kimila na ada ukayondi raju hareona yondi akatsogeza nsinu yakana umakinifu yondi akatsogeza nsinu yakana sheo yende maana katsogeza mtu yakujwa kwa mbaba we Mjomba na hizo abasainu welu zenzazo arba kumchini mwana tulolo ulona makoma na mitanu makoma na mirandaru ajuha inzahe ta sashade zama siwa jao mjini hula kabo kwanu kwa treneo ngwa unaweza ngozila eni mrunezahe aya ila namna haza decision eni mrugutso imambe zono masula izonga mzona uwanyi wadiwazo kabala hena mji hena wanrualekeze mila yinu ni kiada wahansi za teti za hemi jila heze tabuzodo rema wanruala neze tartibu nila namna ukana leo borloma ni tsara mjini ratori bendo nrongo warmenga zija ya baladi mazifikiri lwani ne kapitali ya tuanchujini na kadha yani izo pia zifu yabo mrugwele ukana watukufu yensike tujenda sidere bula ijendao kasidere loma dhamana ngasimunu ngarijoka na haina usiku ngarilalao ze bakteriza magari ngazirengwao wanronga rwajuwao karilalori siuha ngabo bandhi ya wanru atangwa wanru wazipua bala wendao wanduarenge gari wabdua pasha wenzao waroha mji ula wenzao ndugu jwa to hadisi kama sikaya abo jana silala siruona masihu hajuha habiri bala na bakteri simono hata daranga gari henza izo siliheli zakar mu mijino roko hifadhi sheo wako hifadhi zamani wako hifadhi wana izo pia zifu yabo yote namna kama malanda mjukwelekana leo razida mjukweje chana mjini hawende hansamu hawende tujini hawende bacha au salima ni tsandaya au mironzi ya shilia parsandu atsanu wakensi wa hadisi kile namna ya mriajokansi au wanrojokansi walekezela namna humdungano ne maisha ketumkinishia kwa jambari mrujola mahala ya jehunu arajari para mubambwe ya fumberugo za siasa rijua ukahapa rukagabana jana rijokana imana leo ramba sisi hidabo ya kabala jana tufanya yabo mrugo leo kada inu namne kawa sekwe mare wanruwa de wanruwa la pize wanruwa rema hiyo shaka bati namne kawa mimi gamjoparo kana baharara tenti yokwana da wanruwa juko jari watu walima manzaliwa na gensi hata wakaga mibano ngamuono amjosuru plus ngamuono la namna humdunga ngamuono maesha mitsina harara ukandoka na dutu banu maudu wendo wabuja eleksio maanu rasida mcho kumunda hindi genando nge wala yode direct couch kafata tibu ninjie haila namna ni onao mwanama no kusatori na noa saya riloba no lwa bwana ikao kwa jibondu wanu tiwonokale de ki faso ya kihangu miuro kwenda namna hiyo sonokane yone namna joshila nsange haruma suala madalilu ikao ngamono wanadamu kwa bao kadha shako musonifu ukweli na mtuambio wandu wao na wavumba banoti pia kaundu alo kinyume ne mwaedaula haina mndu ya shidato ya tutaharwa tsanu au ya bende party yangu rioni hata kwa shida
awelo kiola bure amjoka ihomdo amboka na razide ka kweli juswandro hao yalona wenda ndahu Ahmed Barwani rwane bwana inata toondro hori waone yalona wenda kwa chufanya siasa la kimakaulu na zitendwa la jana chao unapa sainu kanzoma pesa kanzoma rafikiria wangu mijingio wangu kabo mijikongwa tabia hao ngozi inji wanu mafanya siasa wabongo wale mamazali wowe nyu hadisudo no ndwao wonyu nazetabu zibira wa miji hiyo wowe nyu kana warumie ule msomo hao nuvoma na hao harumaze tabu zira mawe miji na mahadisi na jambo jambo waliko aminifu wanadamu watuji amini kwa noshida wa amini wanu nge waje wa amini watukufu kati njia nani jadamu shaude namna na taratibu asimasiu nsanga baba zifikira zangu usoma swali kao ya vurizi wa wanu harumela siasa na ila namna ya miji hatu ni onese sibiri babi shanjaibira ubenufu na de video re wana banu usumara mshohatu ikao hajundu ngujundu arumetsinu yakausafihi yajata sama wengenga muibiru hamna wakati mtiti ili rekebishane ukana wanashahatu yotide hili raju harumetsinu mwanamshe kaja kaujuha yehea haruma radio au ukarejo arpasa radio shat na tele kaurdona rogo za bonzi jazi kauja nyumeni abaha mraja dona ma de jabali wakana televizio banu kaudona za kaujiri wakana jona jondo ndo adisa televizio banu na jona jawra kauziona rija daraja bani jama Facebook ya buyungio sawa kama range mfano ka karja kaona na shawa za hatu we haramu media namna ila we safiwan rija basainu kana jori jarma dogo madazinu alafu mrado na baba langu fanyo betis etwabili ya jatse sama ensinu badili mracho kama mrumshe ngamhimu banu safiwanu ngamdo wanrubanu bamaula mjatse sama ngamjiliba umabaya ngamenyawo mzayani ngamenyawo mijianyu kamransi baba zintsitsabu homdu jabani yafanye video mriambe makaulu chao zintsitsabu gojo chao berogo banu ye video leo ne henanru ziwe kube ujotsa hesama hayo ne henanru macharama ili yabo ho kutsabalaru mwe dunia maudu ndembro tabishe maudu one hokaweti mrumshe maudu one hokana weti mrotulwa marani ngamjimenyao ngasibano ndusuko kambonao kana garinzi hao wanu juzi bana kana mayanya siwashibatsa harengefo libano da faransa watina wade watina rongo enda fonzi yani umru jweni rikaba mjuzi mmono kawanasha hatu tsumada wala labahi manadamu kuchovumbulwa nesu yakafanya manadamu kuchovumbulwa nesi tando za kimbenufu manadamu makosa rambari tido tsatsawa izo mri abadafa nyezo bali shale wozile kao manadamu kujibenu kachuste ukalma mjofama udu nivumbulwa zila sifa zangu shamanadamu kujihenzo arma rezo sosio yavumbwe makauli yokahaono mrenu kanai hawaye shena mrieja henu sikuru chodoja bare safi horo Faransa rewadea na su owo mwanzani haida muhangari tundo bansinani garudunga nao mabundu yalo banu do wanadamu wao owalo wade wanzo tolo do wanadamu wao leunga kusokana heni banje damanga mraja banu safi mruba ngumano na mjomba hai au ngumano na mwana mshwai mraja banu do safi horo Faransa mwejimenya wanyi baba Mwenyezi Mungu dofanya mbia amini banga bana lobo nsijuba no amini kana hili namna walio Mwenyezi Mungu haombia namna hiyo yokanjela maka sha Mwenyezi Mungu danombi Mwenyezi Mungu hansi wanadamu leo kuno jo usafi Mwenyezi Mungu atabari bahaya ufanyie bari kumsafi wotile mwae daula woti alimamwa salim Mwenyezi Mungu yokangojo jo mde banu hata bakujo paronika posto Mwenyezi Mungu mde mlapize mwanze katina haja odolo na peso na Mwenyezi Mungu zerunguzunga ronao banu haina usiku walopsina wanu waloneze mvuzao wapasha umagari wafa umagarini watungo katinja wafu zerunguzwa na shatu kama tuzangalia shangari njao wa TikTok na njao banga mtofanya buzz wanruwa ni one ni jule hanihe becho bila mjitse sama enye manamsheti sana mwanamume watukufu yone mbona kadhanisha Zimbabwe na shahatu ikatsambadu na shahatu abo ole afanye video katiwa eche shahino wakati garonoba ya wanashahatu ngwa hobanu wanarongo tsawala
leo ya chashe mezalili ntwabili haparwano wanu au mchuao wamelatingia mazano wafanya hajaba no ajarda tasama weya habano haba majovyo onu kanai harida jaba no abasa sena hajamba bala minja ko kusude majovyo chati ko kusuda mzima alurki hini rugumria fanya zoto jisa zoto fana na mru zilingana na mru karajeni ngoni ranatana petizi wa Facebook wanu bala mchotoa shefuba etswabili wanupia wani hamru bala minja benza mmono mwanamshaka na maore yasubutia tia video chao yakadopara mwanamshama ndaye ntsori fanye ntsori sise ntsori hezi video tambaziwa hahea varansikana ruku balela tsikamba petizi gamtsao sama wami zopiani hama zerongo zinu kartsura mbu wa Facebook au kartsura mbu telefoni inudansha swafi inurongo nziro omdu jabana rongo ngatumira chifikiri kadu kumena na nsanura ngo ngemra video bana wana shatu karansi wadokana baraka benge womva mraji inana kashaleziza wala nasha hatu nela namna homoido wa hizo video kanga zitulobano rezi wono bijini hatu rezi wono balahoni wanwezi laani kerat bali mnansi woi komdu jofanya no bana tekanu kwa tunjo hao au kana ujulwa chango juko zanungo pia archukona na volovolo kasiwa komori zenungo pia karchukona na aeroport ya hahaya zenungo pia karchukona na sijida hubi ya mndu kabatinu kumrajuko zifanya banu ke kana ujulo kana hone hamau badi kamnugondi hatuka yate bwibwi ya rumi yake sharia ya dori wana kakarimono sheka de zembia za nzirema ukanyi mlo ununga mbia zao ngamtao malala umemano walu faransi ngambayo ndorano wa faransi abo ngambenu honga rimonawoni sijimjili mabaya watukufu wenge khairan aman mana nikaudo mlio wa komori jimla yode terveso kati fanya muhimu nje banu je ndrongoni kechokana tiwe zao tabakalima ikao litabisha mrubano karitwa ukana nyoti pia kabla chokara dinizo na haba shanga wajujibiwa kabo ndudami kabo wakantikani wakati wala pisa zidi ya sheikh sha lazima tsabaha hema beyanti pia kechokati rongwanai Mwenyezi Mungu jorati na mweka mwabenze ya sediensi inu ya jelie madhamana hatu rawanwali yoro wajuka huja Mwenyezi Mungu awanike mahaba hensi inu risedensi hatu kama mwabenze gari jona na wakati wa saya. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Salam.